arengesereza cyayogaho bajya ngo taragazo gende oreba umushaho niko twatandika tyo program yitu ya sisimuka tingmanya mjuru zoko murire muta yense yemerire ta turireje haza tukabona tukazo mu makora gutwina turireje nyuma zo tumuiza abana charite ngiro n'abakiro bari ishomero bashanga ibintu bashomana bataha hata abana baryumuka yes there is that joy kwa amazuru gwe batari bahumura nibabine bingi byo kutebeza kandi nyisigangwa abazire bona majority hari abantu babahumuza hati nyine banywana banje binkumanya bari mbakubakira za Kampala hati tugiro mu cyumuro mwenu nico turumu and maybe hati byaza kurata on program ezo zavugena zikurata mu TV Star kurwo mu gihe na n'izindi z'umwihango no muhaze na ryari no kongera tero muranga abazire kugira ngo tumanye ubujunanizi bwa hati abo kuba eri yarwe kwase kugira ngo abana bari mu mashomero mboye no bashomesa hati baba ture kurire no gwakire karindwa basa kubaka gufukonga twine cyo kubasa kwegesa abana akwa cyari to kucondoza nukoreka ngo tibyishomero byonka biri byo kuyo 9 gana kugira ngo bikuza kuyamba abana hati kandi kubasa kubahereza bakweta practical skills content emyoga hati ibintu tukuba kandi tubahari yari because noreba ngo nka 70% plus nibajimara ishomero hati twino bwirebo cyumuro so twine kitsemeye gukora bandumwe abo kuba charity have been in Netherlands abantu binemero ya no job in Europe hari mu charity abo ko cyo kugira rantyo ati emene minjo mu class no shangana mukozesa group work hati nyine nga group ina bendumu nyine mu wa Venezuela nyine mu wa Hong Kong nyine mu China nyine mu wa Italy nyine mu na ndizo yayo akana agaraga Greece mbenu mukibana mugamba ambyoti ino murumu yeah they have a job but I work during the evening hatu nkiza kushanga nakora restaurant rimanisa waiters out twani tureba wahikaho mwine cyayi nyenda gadawati rerere byebyo hatogo kuba notuma nanabwa kuba banda bitwe amanyire no mudacha ari umwihangari yabo kuko kuburya aho umuntu ari mu Uganda umbuzo tunokwacha tatu mu weekend tuza ku discussing ngo ati niza kuba ntarati you know I work in the weekend which job do you do I work in a bar bayabo koka watuma utindetera karaka mwisho nabe mirimo teriyo so chinyongire kumanya ngo emirimo erikuza kutubisa ho mwe no mwe teriye mwija because white collar jobs zikaho mirimo ya office shana banka shomeshi nico kuza gukora specific case bari yecho mazimarabi yo nibonyo ndebe Europe abantu nibashoma bamwine abo kuba ugundo murundi tukaza Brussels mu Belgium parliament ya European Union hata bayo no batwegesa manya this is how we do ugatukandusoma ibintu kwate nebyo ya politics ebyo now hata bayo no taking us through batwereka chambers za parliament kora kutwaza commissions manyachi bakaba former OBs ba university of Netherlands hata ngaraba jungu nabone bababuza how did you get this opportunity napa ebite byakurebe kwa no buzo umuntu kazoto mu state house imujisha mukajiye ngaraba jungu nabone babuza imumukashiko so emirimo tero so twegesa abana emyoga abantu mu you people tingumano kumanya abana bego kwata abici abana bege weaving okuruka abana bejebe bintu aho kuba kandi kugira ngo nebintu byo muzana aho kandi biemploying umuntu abahoje kandi amazurwe so mentality ya nyoma no wanyana ate kushomera ishomero it is okay konka ayeje n'ibindi bintu mwe cyaritogu ati takuyora sente tarasigira akatemba katoro kuzana nkeji akatwirwe yana bari mu class so ni checho okay atkatwareke emyoga ndije itwinaho mwihanga Uganda aha kuba babona ugambe emyoga manyanga nyine itukutunga tukagitunga natural tukagitunga okorgo mbika tukagitunga okorgo mbrande tukagitunga so oguno muri wabantu ijo tukambaretera aha okorgo mu district ya Rwengo bafuteka teka hungu nari abantu this time around nahabasa
jakwa no burikiriza no rebe kugenda omisho so aba omuriro rw'ebitakuri no makubahereze bamuronda yabura yakataka batorokere so abire yatamburaho yakomza rw'ebitakuri ejo ne Sembabule district so abataka bamwecengera bamureba hagira bamuhika bakamukwata bakaterera bine kubamba ubushoborozi kumukwata kandi kwereze kumukwata bashangaruwe bashangaruwe bambuza kanana katano aho yitire wa mwishiki abona murye okubashangire binte bisigarra bye omunjuye na nebindi yaborekana aho yitire jo mpangare na nabandi nkababiri bashate nyuma barire so police mwine omungaro kandi ntwenda kureba uko atwarize kohereze kumukwata insiyone yo kunganyiraho musigazi yahitamo akazore yayebuzabuza konka bayanga bamuhama kandi yabatora no mbicweke bimwe byakukira kuba nayitiraho abantu aba mbwenu reka twacire amakuru agatugarebe mu manyangwe steshitame konka eshayo no muntu nakumira ko kubatabire steady amakuru ngaga Asaki Muzafalo muduze ku cyaro kigeibe mugombole malonge rwengo gutuze tukulaga tali kufunga yadukana abane babiri valo kumusangale ku bitundu byomonto akwatidwa bitundu byere butakoli Sembabule yabadde kukomye okwati wa kukidde sente we cyaro cyagalanye Sembabule bali mu miso Evaristio kulo muvubuka ngali n'abana babiri abamuvake babigana namwe kengera agaze kumubuliriza ko nga yeye nyenkubira OCID we cyazanga nakubira ose weke korongo nitukwatagana okuvanyuma dukika nga 3 itumutwara eroita ambuza amanyagenga kego getuze togera ku muliga fakatali kumfuatyo natemya ku police ero bitakuli eyise yerengo nemukumya ku butaka abantu bekulumudo kujjo kumulaba nguna lute police mifumwa zatira abantu okubadde ejinja kwategereza police nti wano yatira omukyala ku yasimba yokulya no wenyini era nawo omusajja wayimiride wewe no wenyini we nakumbera nyo kwa muleta wano ana omukubiraho ne muleterawo ge mazima zisagala kwogera byawukanye n'ebyange nammwe otiraba kubanga nalisigenderedde wadenga Muzafulu yekuza obusolosolo alowozesa abantu nti aliko akazole tekimutasisa nayogera amazima nti azatta abantu nayogera n'omutuuze gwayogedde kerinnya limu era David ti yamuta saibye nkola nga sikyabitegeera eri mu lusuku okiraba omufaluso gwalimu ki kati nagenda okulaba nga kugenzeemu omusaayi kati nenga sizenakusulamu gwadde oba David Muzafulu abadde mu bukumyo bw'amanyi yeganye ebyokulya abantu n'ategeeza nti etadduka nko mu maka ge nga yagenze kunonya mukazi anaakuma abaana be era tasobola kwogera mazima nga banazaala be balaba kati mba ndi mukubo ndi mukudda waka ngenda okulaba bankutte nti ate mbu navaayo ndidde omuntu ambye ekigumba nze ekigumba nakirekawo bulungi tugende mbalaga ekigumba kyemugamba nti kya muntu nga kiriko amannyo bannange nze amanyo nga kyagalekaako wagajjako ate ekigumba nakirekera mu lusozi nalinjogera amanda kati ekigumba ekirina amanyo nze nakijja oluvaakiriza kituufu nti abadde atta abantu nga wali anasaba kkooti ebire yakisa emu ekibonerezo ekisaanidde waliwo omutuuze abadde azze okulaba ku Muzafulu nga kimukubye wala wawulidde nti pannya gayogedde kubadde kirya David muganda we yababolako wiiki 2 emabega kineewunyisiza okasaaki okugamba nti mubasembeyezaayo okulya yaliddemu mukulu wange David era banaye ndi munaku nnyo okusanga nga omusezi abadde ku kyalo nga atigomya yatigomezaamu n'abooluganda lwange mwitargo yakirya yateze etwahwa kandi nufamily tukijja nguno muntu omusajja president erinnya ebbi omuluka tetulanko bali b'abantu era abantu bano bakuŋŋaanye balabe omuntu omuliwo abantu bwakola ki bwafaanana abatuzi basabye kooti Muzafulu awe ekibonerezo ekimugwanidde kuba abantu bangi bazaalya ddala abantu omulaba alya abantu oyo omusajja kati abuzaabuza information ssente wa disitulikiti y'Erwengo Kizito Abbas asaba abatuze okubira obulindala ku bantu byowangala nabo tubivumirira era ne tusaba abantu okubeera bakakamu n'okubeera nga beetegereza ebigenda mu maaso neyibawo alumira poliisi y'Erwengo Kyebeni Rogers yasabye abatuze okubeera bakakamu ku nsonga eno kuba bagoberera omusango guno
mazima n'obwenkanya. Tubeere bakakamu kyembasuubiza tugenda kunoonyereza buli alina kyamanyi buli akirimu agenda kulabika mu buli ngeri yonna. Ye Kasakye lulinye kabanga lya poliisi asibudde abatuuze mu ssanyu n'abasuubiza okudda nga mulamu. Florence Tumpende yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Ngenze muninde lwendidda. Charite yagira ngo ninza kugamba kuturaheze konga hatarobwo kuba nturonda kutandikaka kubura shwari ngahati omushiza nazona amureba omushana nazana comedy I think professional and comedian aboko byanagamba nabereka ngo mwenti kwatagana abo kana batakubicenga but he's listing na herezo rukararo abantu hata muheru njamwaro kubyahendera umushari nkashemerirwe ayo nabahamiza ngo nahotoka abataka nabo bashobirwe bamumbana bagamba wahurira arira abanyabuzare ngagambirijo obwa storage rwa kabiri ngakugira ngo nyontuye nintekateka ngo muri wabantu nari mbene kahare hati echechi changira kunyoreka ngo hati na no communities zitu nchibaza kwachira nkaho hajumbuke mu muntu narya shanga ndiya hani mbande niwe tere mbozo nzira mukanagwa kana kawe abo kuba hato mushija nkogu aine capacity yo kugira atakatati nintundita tinebeta hitahitana omwoyo gwo kurya abantu ruyare hija arukugurwanisa ngo agwiheho tinkwakirogwo ngena habwe ntakwakira Yesu Kristo nkomujeno witakataho ndukabyitwa kashenshe burebye byatutahirire bucerkare akwani ntekateka ngo kininke kitambo okushanga ngo nawe natakumanye cyakora eshaha kwe kushika akashaga mayahura yakoya atashitekwa kuza kuronda owaine kuba narya akwani ntekateka ngo mutari mu no senses takubasa kutahirira mutahi wakamwita kamurya kazaho kifuro huriro kimuko kaza kuhinga wo mugaruko munjo kazanyama nizo zumwe enshonga nkezo so nintekateka ngo abarukweje sedini mwongere kutaho makaga abantu mukore ibyo tukorira tkoreza mission tuchika tukadeployinga abantu mbicweka bakataho majuga abantu bakasiga bayegesa bashomesa bashaba then obundi hakagire cyahinduka otherwise ko musigazo n'umuto emyaka itutwire nturanga abantu mbarya abantu nyonka njangu ninkibya bakare oye bakineriye fato but when you look at this guy he's still young chakora aringa atachitegera twegamba ngo moyo murunjo kutahamu akabinge distance watch connecting ani chinangumente gate nanye naenda kuteka ngo tuwe somehow I are possessed exactly shanga ngadiwe arwechinde chukujwara and maybe after that basa kwebuzo tunga shabwachi kuzati ninyebuga omuntu tumukuru munonga ngoje unasubuka kuri yo babene bacibariya mwena kizanako ukumu umuntu wanyuma abaziyo hati no yebuza appetite bo hari kurya namo bihata natari wowe nkaninja ntimayisa muri twese kashanjiro yamisha ko nagira nti ati eje kubaza gukorwa cyona kugira ngo that evil spirit can be bajibingamo werene basa kubera yo muntu bajimbingamo then maybe chikorwe but saving a community na uwe ngaba musaving na basaving na community jiri nisenyomo ninkureba osibiri ipesa yanka Mandela but you look smart atro kutugambira ho Gideon nibwa ashesha butokwe akasheshe garikata orinkahi otwinire chitwe ngaba kureba aha TV West Wemunonga Vincent Mujuruzi na Sisha Charlton wo muri wa TV West Lirota ngo kwagamba amazina ngago senyu mu Gideon ndinkahi ndi aha Garage Street naho giranti echano kireba no kimachi mwengu ndi Shahina Arwa Journal enyuma ya Katare ka Central Market aha omurembo rwambarra echane cyo cywareba Vincent Mujuruzi ebigambo bigendane bihinduka wahereze kutembe nyonyi ati no gambe bya parliament za kuriya then aneki wagamba nshonga yo kusigaza y'abantu charite umutandukana na hora yagweto muga aside yanje kumuga waguriyo muga ogogorabeho kiyungure onka handi ubwo musigazi ikintu katisherekere police ubwo mutware bagira ngo story yane hendera yagira ngo mundi muntegereze muninde ejo kumanyisa harimo ubuntu bungi bwo kwagamba there's something that comes up
kimujwara akora byatishimye kuba nakora ekintu nacyo twoje tushabira ko cyarite yagamba n'ibindi nkebyo twagarikaho murembo rambarara akashosho kino murimo kwanje kuko amurundogo oguno muvugo ko kurukinduka no manya urembo rambara nari nkore bakimanya kesi ya mate no boki kuko twaza mushubura mate umurembo rambara ibyo nibyo kushoba amato kuja ahi wagura kari hagati y'N12 n'N35 ekine kintu ekyo kutangaza ekibindi namunonga abantu namunonge ifeminyeto wanogamba myeto kamara obwire takushura izanyira twakira umwami Wilba mwanyoguza abashaye muri dakika 28 konko kuja bigambo bye amate agiyasigaza milita inche alita ezirengere h'ibitano ziyabayino akashishikera izoba inda tumwakire aje tuganira na munonga amate gari ya base yazinga bite kiretira amate gatemba niki aco nageza kuhereza ba customer cyo noreba umurembo rambarara tubakigura ritemwe okuja kabeyi ati agaba kamashita no ma ekara mashita ugabira gabuzire umutabe namanya ngo amashita kananka station kananka neguza hakiri aija agura ombwinji wareba abantu abantu bakuru umwanya ogubariyo bashobora jerkans that means milita 20 kugaraka higuru nyine mwareba ijana n'ebyo murabishatu abine bucye ubone bajya mutubadunga Mr Wilba basaganiro ko kura musemure wa TV West echo ryo nokora no bitori no pima checho ya mateko ngana gugari gaho eba gari gaho ego akashishikerizo ho ineritanga zingaye magana ashatu onkaro right no gaho nubasa kugira mpora asisi gaho mu gabanza tereza ka center ako tubuze charura ka center no nakire ko gukora baiza keza ka center ojaho misho tugana no muri bwa TV West na munonga gwarabe na inda mate atanike kuja shayi 10 zo muciro nare aija kwa zaba shayi mne chikabe na mwenda ari abakibi amere konka umurembo rambara na munonga wa Wilba ari no atyango amate gaho Wilba ateje kijo moranchi za ekijo makiri muri tazingaye 22 Wilba watuganiriro kwe lita mate owa wone no tazingaye 23 sebo 23 garugira zingaye gaza zingaye bizere na gatemba temba na garga 22 mpaka wembera yoye ko kweri no mushana gubire kare mushana gubire mwinji amatega bura bogenda nibinji no basa kujaho misho na mnongo muri bwa TV West amanyekishani cyawe ubushobozi mtayi wanje na nshabu mwami wuri bakurabe wano twikiriza then atuganirire reka customer atega bito takagenzere mami yirukanga nanyira nawe tuganira nawe tugamba amataro nagatorankai Wilba no sakushuma kache zo frame Wilba no sakushuma kache just turanchaho banzura musomurebi amazina gawo umurimo kumazira mbereki embere liyete abara musabareza abahuruteza ba TV n'abarezi ba TV TV West umurimo kumazira mbereki myaka almost myaka 13 no shubura amate amatetezo urugendo kumyeko myaka 13 na neri igendo ore ibibura birebire amategara atembere ku kare veji na nkakireba gake no murundo bwo kubanganya pano no karenga gamuza 18 18 ko kasi yo mu 2023 ne 2025 ndio nazuguru ozuguruze riarez ukwezo kutanda that means gati agashmokachi hatahaga bikabye hwashanga bamuhakiri ko hatagarikire gabura kibu gabura kwitere hati atagahwiro waja akashikirizo woine lita zingaye amaganasha 300 liters hata to chini right now toucher munara yawo eshonganira omushana shana gubire mwinje munongo shana gubire mwinje ndezine cyo kurya atenda wagiza muno tine cyo kujya kambuze Wilba niwo nkaguzisha 2 narara abandi abaguza ahe buri yo mine price ye bari mabibiri bitano ari nabe 13 ibirana konka price kwerero kayo ne 13
mboni unoguza kache ugoguza chinji zakache uguza chinji okay ate junior approach ato nuna kurebe ate izoba noguza itangazinga yaza kurengaje ataru 10 rwenda hagati ya runana 10 rwenda inkurenga 10 ate umuntu kwenda mato wawe abeye cyashimukira shazinga yone ikashazinga asheshe ni kasha 12 shay 12 ni mani kwira ni arukubana ndamate nazo mushahezo umashayi shatshayibiri ngana gahoma ngatanya chira ganda shahina naze nyine shayitano nicyo kandi gahoma nyakira ganda shaha mwenda icyo kumasa no kwanza rundana ugihankai mbarisa side za harwe package mwentu azaruba yatwazo kumuntu bachenshama urwenjero kwe notugarunda no kamito gakora kintu Sister Charity na Vincent Mujuzi bakunda kunywa amata bakora iki bahenzo bahabuze hata no kuchera tibiri bya kugira ngo hunagendera ntungafuna ndiza kumaraho mukamba atemesha senyo gijon ko mazini yo mwiwachi kwesi no mwame Wilba eshonga no kushubura amata kwachi tugamba mate orembo rwambara bakimanya kensi ya mate no buchi ongato antugamba shonga ya mate ecyambara cyo nchongera kurenga amato kujya Wilba gari hagati ye 12 na 3 okuika no kugaruruguru garayiguru that is the last price amatebe ebirebe utoje amamizi nari aguma gatakabura then tukaguma to baguza nko kuzi cyo kureberesha n'agatakwikara bakuzana ntondo byaguze then abakonje amamizi nibo batubana naki bariyo ko batubane byako atogo oguya booking akadomora eguno we atoguno wa shahi nagara ka shahi na tugarka mu frame kache echo kumasa hina bakubooking akagamba ba booking agumwazi gasha mwenda shayikuzi batantire pesa kudomwa tatari ya nakasha iku akara kadomara nakasha iku nakasha iku when aiza booking then booking igizera nteyeramu Sister Charity ebigambo nibye bitikayongeraho konka uko nuko kushubura umure murambara eki cyashanza na master akwa master na uko booking abucyari kare nakwereka hana nabanda abasande do mate ndebo go mucyara nawe no wa hotel nawe ncereka nawe ija kwakira mate ndebo wa boda side age na wa stranded bona nabamatabu bona nabamate reka tugende tukagengane na nogo mwami Wilba na watu gambere akwa amazina ge na executive mkama wanje Live TV West wa Wilba niki cyabo amatenga batsera amatega rengere bakari batugira ngo nenzura inzu nyingire nzura kora kwa materi bazaga sare bay so ebera niye aba hoteli twe muri tukifuna abamwe batubira ngo namazuta kukache kine cyenzura kandi kine cyenzura bareko kujya ngo n'amazuta nzura kwera kumara kugwa amatega bugaba mingi rero musana kukwaka amatega bura so tuzakuchikumisiriza kusiye kutenzura hera gwere amatega kagara mwaza kunywa mizi tubaza mizi wana tukiga basayito abambara tukabanyira amate abambara tukamanyira amate so saba mukama atwore season zitu kuyagaza tukora season zibiri zenzura tugarike tubonerwa mu mategi by the way na no mwako gwacho cyabica Marie 2015 ejo teragwire bakaba ari yetekateka y'abantu basabi wene kabaswaza yatworeka mwezora na yabo ninjira ne pidukati ko ya mukama oba kweta group ninga nitwabashishe byo bahanga tukabisisa tukatebe biti ate nebizibe byonka nore bizibe byoka tushireba muteno no gumwe kikumasa ngo bihango byona byona tukabitema byako mwene bateke mu kumantu byare miti eso zona bazibyare miti enzure garke no hata kozire mu gogo nabebembezi ninga ni umunima abantu baburisha kicenda kikorwe nanka abebembezi kokoreka president ateke muko ajati burunsozi zona bazibyare miti ayohereze mbara mu wakabiro kubyare miti hazibeza government zireke kubeza abantu then no tugaka kufuna embereri ye kare miti chengeria yitu yakare
ukacyaguma kitiyo noza kusanga twabakaza South Sudani ezine desert matemba gyantu bakine cyo kurya twine cyo kurya western rito tumanywa kabinde byo kurya ati byo ndibwayo wareba ubutumba no sana ngubwe tubutumba buriye ntumbe yakarito twine yenzura wene cyo cyiza noza kusanga nito tumwe mikere y'abaheru tusanga takinga wasoriwa rero banyeta bucunguze n'uko ruga muri Kakoba baraka mucunguzi wamuhurira ku rugo muri Kakoba na mnongo muri wa TV abantu bo barusane no kugira ngo ababone batira kamera onga twagaruka ejo yamate yagama no kushisha by'ubuhangwa ikintu yo kushisha by'ubuhangwa nangwe kwasera hansi nahiguru umurembo rwambara oriyotama no fine akora mse to live at TV sako ni manya just indeba njaha kwenda cy'amazina gawe na mnongo muri wa TV so mugambe cyenyere cy'ikuru gindo misho amazina ganye nyuma mitano seranga torekire ni ngoromu nokora ki yo niteka cyayi umwanya wo guja kwenda ki nija kwenda mati konka amate ni gabura munonga kanyomwazo tkozera amatega busi twaziho mukatira cyoku konga amatega busire munonga mutekateka kizimunice ate wotakozire ni no kwatwa hota nari no shanga challenge noshanga buri minsi nkesi cyabo utaka uzobarkanga ukanga gukora nantakozire tinkufuna cyo kuca okay abari kumukora mfune cyo kuca ahubwo yizo nasi bankozire ni mfune cyo kuca ngomba nantakozire cyo kuca n'ikibona intense enyuma na hati amateka kagagura zinga cyagari muri zingaye amateka nyuma gakandi kagura 14 konga gari 25 bakasito mwenu tokubasa kujetkamba ongezeho ntabwo twoko cyacaye bakwera 15 nibenda 10 so mwana ati amatitwe yabure mizi abantu bakunywa mizi ubwo to mukaru bono bakunywa omukaru ni bakunywa ko kwata mizi ko mama jano kata muna n'ibindi ke amukaru abantu bakukunda munonga kama domo amanyire kunywa mate naranda kunywa mate gutekateka ukamuntu wakurija kakora cyo kureba ngo iki cyahinduka mukaki rohanga tkorera bomwe natero atugirire mbabazi enjurego amazina nasigara ndi no seranta Listen mushurizi na Sister Charity ibigambo nibyo mbarara kwaza hamwe anshonga y'amate yo yakwata hasira higwe cyo no reba bona bari bisha niba bouncing back kuna nakweze cyane nababije gishaha nabone ba bouncing back nakwereza tu kamera bona bari bisha niba bouncing back anshonga no kureba ngo amate orembo rambarara gasuje umbazi ngo guha ushya tugamba tubigarereho ibyo bahangwa tubyare mitine bindi kebyo ecyaka bitukore ki shabera hanga tuzamaju enjura egarke season zibeko kuzabe ziri abakire ninda zabashahi muna chika 80 tuzagaruka ubu studio ubu tukumza na program ya simka na sigantenye mu Gideon aho murembo rwambara abari mnonga Gideon konkambwe nywa matobwa hoyo na nyakanje nkabakarara twaza kubasinsiya konka bugambirwe nitwe twesisire bitubukwetenga shara nibyetengitwe kwegarakamu tukakore kimwe kwanchukorwa kutemere ry'emiti ibishara banyatwara tugende we are the root cause kwegamba these are self created problems ejitinshonga ya rahanga katahe bishara yataho buri kimungu kigumeho itokutwizire twabitema so twashangensi ebonire nkuko yabagitebekanise along the way twajihindura tugikizaha koga kizube kutwita tuturo itwe abantu nyoniwe na nenyamisha twena tuturo chiba kwete ecosystem tuturo mu system niye mwene turebera twena hati tutega deyo tuza kwita system dereho bito tugume and yet we are dependence hataho no kwendera ngo byo makimanye nyo burukuro muntu yajya tushabiranga tugirire mabazo tayine mabazo kutugera mu Europe charite bariyo no baruri greening bakashara mu gureta suri green noreba embera yitwe nyimo kukwe kushagurine bariyo no bakora munonga ngo ensigarike be green kuko kureba ile naho kuba nuraba mu no mutawuno rekirye kishaka cyenyine ekishaka bire byaka kitari kibira green azin ati recentness genbe sima ngo emishege hotokire emishega worvuze
ngo mishega Netherlands ne celebrating ngo kwija kwe mishega kuzagaruka charity njimanza ngwensi enzire garuka ngo kuyabireri so mbona wahika waro kuba kubyare mitomo rwajwe ngo utemitiona ensiona no green no kojo tkungash hati etown zyo miti none urebe bizimbe bibyo kanya kunkabiryo miti jute you know hati twe kunoshut bakagira ngo ebyombe korane miti tukwatagana no mutemare mutera mwenu tera koransi so ruhanga takubaza kuza kutugirira mbabazi temereza fences zishagatara exactly hati yo mwisyo fresh AGI ombyombe ko biri kukirenje mato none oroto bati turiyo makatushagiremo so mwenu ninshaba ngo ito twenga tuje kitwakora rahangaraza kugira mbabazi nibajyangu nako bacweze njuna nagawutire ya ranga gapakara amagezi yatwereka ngo ubuhangwa bwense environment no buhangwa bwayo ubuhangwa kuturabwiyo turiyo ntuwomye bisarra ntwenda gukora ki hate atuyambata I don't know konka twine byinji of course twine papara z'amakuru zatushikiraha ntwenda kuzikurabiramo bukede ya 10 na the new vision then also tuzakuza kugiraho ikiganiro misho ko tuzakuja n'umurama gwitu tuganire bitusimukanebero kugira ngo twegesane tugire kitwagasha twarensi yitu omisho hati turiyo tuzakumuraho kake turaryo mukahumuro kitaka tuzakwijanda n'empapura z'amakuru kandi nkushaba ngo gume nitwa TV West abo kwa package yitu ekirumbinji ebyo kubaganaho Otaferwa according to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi Tivest twakuletera kazano ko mutano akaremwe byama byinshi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buli member we nari mu family obeno chanti kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana ayaziro atakuma kandi simukana azaro maka amagiga ninga samarunji okusa kugena misono ko rekana kuza kumanya nti family ne yeyi enkozone ziriomo abwachikandi yakulira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ne hinta family Tivest ne hinta mama no mwana orwo kubanza nabwo cyo kuri kuba no yenangwa katafari kakore umunda yo gutafari kitegerize kiri ku rwumbihimba norye bihimba rero ocaza umunda yo gutafari ujo shanga yo ikiri kuyamba gukora mani n'ubukoko obutura umubutafari bw'umubiri bw'umuntu no mu bindi bikoko no mu bimera uburi kuyamba kurengwa amani gabasa gukorwa mitochondria ejo ziriho ukureba ngo amashanyarazi agaritwa sukari gabasa kwinukamo amashanyarazi agare kubasa gukora mu mubiri konga icyo kukiri kuza kubaho nuba oyine birisa ibiri kubasa kuyamba ubutafari ukubasa kureba ngo ubwo bukoko bwagumaho bw'inamani buri kubasa kwigaruza busya kandi bukakora amani gari kwingana n'iki cyujidirire kuko kurwa mu misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurugomba hinje nabarisa wabo hinjira na mnonga koko aboko koko anyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program egere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bitwinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ogere kinta cyuwayongeraho ecyuwayega niwo katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazi byaro mu kisharara kanda hakaharoka bejo mu mbuga awinako harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere etasiye yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice
kandi uyiha mu kihango kurigirira uko warebera ubuhingi n'uburisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nk'abatashomere konka hato ubuhinzi n'uburisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene urebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. So twagaruka twachikumanyise turyaha and Vincent Mujuzi nyine charity cyo butunji owarwibare yo program ya sisimuka kandi yenda kusima in a special way abantu abaturana bareba program eji na nezindi mwini TV West because emyaka yona technology azaine chesho ngomba cheta through the years wachimanya na yango bwire bwono butumazire hamwe turangevzere through the years. So mwebale mnonga okureba TV West mwere papura z'amakuru tuzinaha then later twiza kuba tuganira anshongeze kutombeka konka abazire nchatera umuranga umwana wawe atagumchumro tukega kwekora bize mwera abana hati biza twagwerwa bishobo bagwerwa atori umushomesa oriyo bena shomeso mwana ishomero n'umukozi w'umurumo iyo toyi n'umurumo yuko ino murumo ahabo nchiyo no guruka ukaza gukora ibindi iyo notega ngo uriyo mushomesa abujya ngo n'umushomesa na shomesa umwana wawe mboye n'uwo muzire w'umwana wawe no turiri tugira ubujunanizo bari kubara afini baza kuferi twe rumaka kweza kurese nza ya jiresa ni bana bagambanye na nishe ebyo uza kugira ngo umanyangu ushana kana ashomera nkahiwa beno hafizi naryo wawe umwana so mufeyo how to get tax waivers oyo mshuzi no hemshoro n'ibindi byona mbone ukatungota okuyugirwaho ombikwate no kushashora ninga bakakusasira bate mishoremwe no bokozireki hatebe biriyaha URN kushobora all set for pastor patiences consecration naza kwemekwa nka bishop mbone byona byorekerero kwe ndebere president na first lady barkwakira umujungo gu bamutaya yise then ubugube mukoro nabo tugurebere konke bukurengaho naja kubishanga mu rupapuro urwo byerizoba. American recounts alleged Besigye plan to use poison. Bustema eyes top spot in ultimate university quiz agama kurugarya umpaka lebuzo bya universities beza kubishangaha the new vision yitu ahantu bagira bata Minister Mao appoints Ntale acting URSB Registrar General. Oh okay bizire bita dikire bitaha P3 people crowned mini Miss Universe. Bashijamo. Rero kandi nsebye muno. Uguno mweji wa P3 hatuba mwese mini Miss Universe. Mwani Miss Universe omutoho atebe byona bijya ninkai neza kubishangaha. CDF office intervenes in Kapapi land dispute. Ichona chini maka kwate no kurwana so bushomanku mayo shomanku bayibwatu syato ati government netanga kuferwe bintu ebyakubiri ma government nabantu public ati bintu bitanga kufera government yoje to government feri ruta kumangu niyo government more frauds before buying umbrellas. Oh iwe abeje nchimanise bintu binyo tajangu nebe byagamba so netaga kushoma atkeje Simon Kaheru nuwe yahandika utakajuferwa land grabbing threat to PDM parish development model Richard ukasigara kugira ngo akasente kabeno bakagaba umanyo bimwe nkambi manya byanda bireho katunga ninga twata kutunga kai kon PDM na PDM iketare category yanje
Charite nagamba atyo konga mwenwe aine benefits obunde za kubatungire shanga nyo ntakuzimanya ebintu mwe byabiri well explained ebinde bikushanyisa abantu bitkuriyo muka murisa wamuzi wapchi ababu ngeno kwetinda jireyo konga ine parish development model shina nikani ndumuka physics mock exam area baje government muri nduro muruka gwanya kabare kuri mu rugando wampara kandi na hano yana ndi umuruka so umuruko gwetabona bagweta bata hato wanjenga kuba tire kigambo parish namanyo nebya kuriya hara parishes then it over to town it is different so I'm not meant for that China non ta division byaku magani gongana nabo bakazitunga ICC says US sanctions flagrant attack on court independence. Hazechi na wale chintu chikuru mnonga Merkel nyewe kumtu kobwiro mupura because terasa ilinje member ya ICC ni kangu ne hajira ICC yala kujichi ya koroma America tindi member ngwamuzano gwakamena nena nguna empura wa wankwata wande kura I don't understand it. Girlfriends boyfriends are miles apart. Bashiza atko izo bishomo jirebe noza gucanga mama kuruminji mnonga hirare baine migisha ahandi government injects 3.7 billion into Renzor Marathon kanisente nyingi ya Renzor Marathon iza kuyamba ki anyuma kuza meze sente KCCA are super bakozerechi noza gucanga aha bariyo mbyemizano urupapuro front page nesheti how to get tax waivers kandi last page nesheti nenkumi zawe katunja amakuru kurwo mu rupapuro rwa Bukede abashinje 10 Bukede mbajanto musango gwa Kiza Besije omuzunga yogedde ku Bobby mu rukwe ku byokutta mu 7 kuzamu kwita aho ngenda mbora uko munsi ngenda ukore ibindi byona batatrice takata mwecho kwita umuntu obakozirata nyoni ntekateka ngwejo wiring ne yarhanga noyine kuba nakwata yo bibi no wano cyo musango gwa Kiza Besije omuzunga yogede ku Bobby Wine mu rukwe ku byokutta president Museveni. Electoral Commission esaziza mu kulonda mu byaro 15 mu Wakiso district abaronzirwe babisharizemu so mbija kurara bagarakamu ba LC1 birya Electoral Commission ebumwe ebihireyo ebikemo ebijja abayizi ba university kumuramwa omwana ya joining university aho nari ngo watandika kwenda kwereberera so omwana ushanga yakakutomera katibiriwa ebikemo ebisobora kujja muyizi wa university kumuramwa orupapurano rwa Bukede ahandi bajanti ebyabaddewo ng'omuyimbi Little Boss bamwanjure basa kureba bambebireho bwabe nayanjurwa. He's our own, he's a celebrity, so we really need to know what happens with his life. Emundu America zere so kuba Iran murutalo rwo kutaka ebyo nabyo nindaba bagaranjura momu. Don't miss out on knowing what happens with those countries because they really affect us. Aganda makuru haguna ntakwenda ngoferwe ngakwata Alex Mukuru aho murombo sinje batendereza omukururo gwarese intekateka ngoro mu Uganda yene bene bureka cheka mwitegerezo mbinte byo kuremeraho ikintu kubakire konka kachikora nko kukine kubani chikorwa. No jokes. He's not been a joking man kandi arjiro magaraga bariyomba musima ebigezo by'obusiramu bigwa rero wakwenda kubyetegereza tinkwenda kumeno rebero uko tungora papuro rwa Bukede noja kwa numanya ebiri kugenda omumesho mutabano wa Jose Chameleone bamuyimbudde bamurekwire on bail aba Marcus Mayanja arebeke bamukomeire umwana mutonko ogu no chero takuza umuchome. Yes mbamango bajangwe chome toka chebera konka hino bokwanora ngo umuntu yakicera ruyare biryaha otaka
ferwa UPDF bakwolesa obukodyo bw'okukuuma eggwanga bagenda bulagira wanjagala bulaba wallahi abantu ayina okuba kukora ebintu kajja okay twakuyaba alinya nkanta kuzayo otaba kuba kakakolyo tinkabasize. We really thank you very much UPDF okutureberera okurwanira ensharo zitu okurwanira ensharo ezindi ziri kwongerayo ahabwo obusinge bwa East Africa, Uganda n'ahandi mwebare mnonga twazambye emizano esubi lya Uganda muza East Africa riri mu Kitende Kitende manya hati nantamanyire ngo nishomero ryo muri Kitende hano roko kukimanya ko kukigamba kashati norana nasho mu rujungu ha Manchester United edide bareba bashijamwe efunvu bidde okusonjola omuwutanyi wa Brighton Carlos Baleba esawa yonna zakwanturebetera benshi baho orupapura norwa Bukede akasheshekerizo ba Arsenal nayo yarembede ku Ezri Konsa katareke kabazani karumomu tinkwendo shembo bure kuyetegereza ahandi bagira nti mutwerinde muri G KCCA oruwangu de Super 8 nedamwe ndasi bajangu baberinde ebigobeza Pogba mu Monaco babitomu bashija okubinga cyangu hi holiday package ya bwa mwana wa P6 na P7 Bukede Paspero elyomu nayo mwana wawe natunga munimba ntakara kwasize hansi mujuruza abayarunya kirabo kuba actually nyongere ngambe cinte kimwe omuziro ino mwana humwe note kukoza singira kumuru kagura urupapuro shwe ako bahari mu content y'abana kandi abana kuba bari mu cyumuro twena ngo tubakore bize konka bagire nabwo batakaye bw'ibishomero Bukede does it very well pass PRO umwana wari P4 P5 P6 P7 ebe bigezo byone buzo byabo all the subjects sinza wari kumi just yo batwaro bahereze bastamao no kushanga batine bwe bushisha tuba twakira basa koresa umbazo gwa zekaf zikaf habo syrup ejine kuyamba okwigure nyindo ne kuyamba umero gwabaguzi imbere okuzimba umero bene negaraka bajango nekorwa mishaka bitu bya butosha so otakaza kwetora itsa habo syrup kandi bagaraka bagira ngo ukoresa abana bato na nabantu abakuru twena no gutukoraho kandi bagaraka bagira ngo ukoresa umbazo gwa Fremo jene kuyamba umbusaso bwombiri you know that pain mana umushuje ukane nibishangwa omuri pharmacies zona zitwino mu ihangeri Fremo hamwe na Zikaf bitunje beja kwa nokiraje ugira experience ejeje ninyesiga ngo ubwento getaga mununga I don't know why bahaye icyo ngari nyenyenga ngande bino abantu bakigamba amaraka kwimuko kwati nkamaraka enshonga ya maraka ubundo takumera kandi kona is a common condition kandi Zikafune kiterezaje so nabwo icyo ninyesiga abantu nibetaga kujetegereza je bakajujo akukira nja kugura yena ne njigure indirete njitahanje bore komanyo niyeje because za pharmacy jetu mpezi caffeine arebe every time no tungumu tunajata maraka gamba kari you know and obahindukire ki konga buja ngo nekikora hoje so sibira aha pharmacy obuzecho otunge quick relief yes kandi warabyaremeramu boko it is also possible gendo rebo mushaho abase kongera prescribinga embazi endijo ningasho bwinji bombazo goyerekwa no kuresa aha sigara twaza kusomuka humura banyana witi sakwa tugaruka twino muramo tuje kwa tuganira tuje kwa tukwanjura nyenda ngo twegiteho abo kwa kungamba na mushuru zitwenka ushangu ticamara so noje kwa noterana naso muyithanda hacaho twikiriza bwo hatu tumure njiri cyo butunji charity na Vincent Mushuruzi
obuhabuzi bw'omushaho nebo kuhikibwaho. Kirama Plus rwamanyi ku bulumi no kuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. nanyenda turebe oyiro kugira ngo natunga wagete ectopic pregnancy hariho initial complication ina kubasa kuvugana hagati yaho abo kugira ngo inshike zanjye zigire. Okay, complications zakubasa kubaho n'obugumba infertility akuzara mwana ko cyayanga mazuzara kandi tumanya ngo mu Africa ntujango infertility is worse than cancer omugumba nashasha munonga no kukiro kugira cancer abo kwitu treasuring abana. So infertility niyo complication yo kubanza. Ya kabiri ogitaho enda kuzo mu rusheke rero bwanyume kabaruka. Ekya kashatu okurura noza kwegita n'umushija ukashasho mu ndanto. Ekitukweta dyspareunia. Okegita n'umushija ukashasha buko okwegita tushime kugira okuwashasha. Wano shasha neba wenshonga. Narishi kubori yaho okahurura no shasho mu ndanto ekitukweta chronic pelvic pain. Nari kuzo mu michwe okahura no shasha munonga ikintu basa kunya affectinga. Yes, nayo ni complication yo kuruga nsheke kwigara. Yes. So nituhiga abacara okubasa kureba ngo bayerinda insheke zabo tizigara ibabasa kwerinda bata okwerinda endwara zo bushambana. Be faithful waba wabwe no mukundo wawe kandi wota kubasa kuba faithful hakiri kozesa condoms obase kugira ki okwerinda ubukoko kutahera kandi kora ashashe hikirira oraguze kare utategereza ngo banze watunga ectopic pregnancy. So kumukwa mukozire ebyo nimwija kugira amagara marungi kandi nimwabishye wagirenda nyabura utagezaho kugihamu abo kuba omwe ko kugezaho kugihamu yarugamu yane healinga etumane nshike zigara. So omubishyi bato echo kwihamwenda nacho nikibasa kuha risk yo kugira ki yo kwigara nsheke. So mwerinde wotakagwine mukundwa wotakagwine mukundwa tegereza obwire bwawe buhike kandi ko kuba wamubwine manyano yendo mwana tokwenda mwana abo kubare emiringo yo kubasa kwerinda wabutakenzire mwana then wano omwenda enda yazamu please gireberereje oyekunde tubase kugira product ebonire. So doctor insheke tukazozya nko kumbara bajango bamuzi insheke atokoza insheke ntwantwebiyo kwenyine abo korede nenkojo enkojo wagira ngo waza kugezaho kuzisharashara ngo bano yongera hezindi enkojo naheza. obuhabuzi bw'omushaho bwaba nibukushibwaho. Kirama Plus rwamanyi ku bulumi no kuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Omundu kubanza kuzambarira omutawuni ngavawe okutagura uzakampara okutagura. So I like ninkunda ebizino mwene hati batandika ha cheshongore che no folk song ba traditional song nkicharwanjezi yes aho mbona no ndena agashita managarimo aho ni anoni ni kwataramu niye kwataramu mazuma in fact umwe ndeka ntijiye mukubwire nshano gamba tumbwire bwawe niteka barwanjezi bijapa bantagurire mazuma eje nimba kuda munonga. ntabwo cokuri kuba noyenangwa katafari kakore umunda yo gutafari kitegereze kiri ku rw'ibihimba norye bihimba rero ocaza umunda yo gutafari ujo shanga yo ikiri kuyamba gukora amani n'ubukoko obutura mu butafari bw'umubiri bw'umuntu no mu bindi bikoko no mu bimera
uburi kuyamba kugira ngo amani gabasa gukorwa mitochondria ejo ziriho ukureba ngo amashanyarazi agaritwa sukari gabasa kwinukamo amashanyarazi agare kubasa gukora mu mubiri kunga icyo kukiri kuza kubaho nuba oyine birisa ibiri kubasa kuyamba ubutafari ukubasa kureba ngo ubwo bukoko bwagumaho bw'inamani buri kubasa kwigaruza busya kandi bukakora amani gari kwingana n'iki cyujidirire gukora otaferwa according to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi Tivest twakuletera kazano ko mutano akaremwe ibyama binchi na kusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buri member we nari mu family ubeno cyane kandi yine byama biye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana ayaziro atakuma tikana simukana za rumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misino korekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkuzone ziriyomo abachikandi yakurira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ne hinta family Tivest ne hinta mama no mwana orwa kabiri okuri senjoshi no kuhinga muhogo waba no manya gutoka byanyijiremo oriyo no ferwe shintu chango munonga mwene rwa kabiroro ntuza kuba twine irekate hangwa ari kutushoborera aha kuri senjoshi ekiwa kubasa kwihamu okuba kubasa kuzireberera hamwe no kuhinga muhogo na nekiwa kubasa kujiha muhogo waheza kujihinga no jiha mchiro kwinga nacho mwaka kandi njoshi wazireberera je ni kintu cyo kubasa kubihamu abantu bacha kujanga bakaba se kunja ngo bitiwe none sesimera nesente zo gukora konkejo ki ne mwana wo gukoreba birikimwe bindi ukora nibitasi mwene fukanire tasi kama tawuni tubakwenda kuhinga tubakwenda kwa kandi benda kuri mbwe tuza kubarisa bari kwicereza kore ebyo to ine kuferwa program eji orwa kabiroru shahina zechero Sunday ishahemwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi hamwe kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa ukwenda kwanjira umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Banya-Uganda mwetebekaniisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubasa kuhindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka nyine miliyoni igana ezo kwereza uwo murebi wa TV West. Yes, buri sande shaha ishatu n'adakika 20 nimba ningabe mitwaro 50 atanu b'umunyamugisha otaho mukazano ubwo rukuzanisa shiringi 20,000 zawe zoka buri sande shaha ishatu n'adakika 20 nimba ningabe mitwaro 5 wabana kuzo mukazano imata star 2 3 8 star 3 star 10 hasha otaho mukazano emirunde yona kome kuzana niwe migishera yongere ko 20,000 zawe kitere oziye mitwaro 50 na mutima waya se ngweno tarindaho terasta bibira 3 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwa hati akarone kagambwaho buri hamwe Nehinda 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 Nehinda
Yeah, twagaruka of course mukurukeyo omukahumura kutwaturumu kakaramu butuma bwe bukabinji munonga program ya Sisimuka kiro tugenda muri shot kwinaha zaba shayi nida chiki 12 no chimangu program ejine hendera shayishatu nabo ico twenda ganira achumure kiriyo nkibaho abokuba arechiba kweta integral growth itwa barukuturo munsom twende mbazona na people araye kugira ngo mutatu wabyo kuriya byonka n'ikigambo cyarahanga so no yitaga kugira ikigambo cyarahanga ngati the same time tokajo nyokuya kona nakureka you also need to eat atokabaho ubwo umuntu nateko kura ningasho ukutunguka integrally no yitaga ibintu byinji kubaje tokwetaga kushaba konka no yitaga no gukora tokwetaga gukora no yita nico kureba ntwetaga kumanya tukatura tutaso abana aba bari mu mashomero betaga gushoma kandi bashoma ibintu bingi konka betagana no gukora umwana amanye kuba kuteka amanye kuba kuhata umwana amanye kozya umwana amanye kuteka umwana amanye kweyera umwana amanye you know ebyo byona abo kuba mu process yo kutura mu nsomo kwara abatafunde mu rumbo ninga kwa gutakarebekire tuseme kumusanga fire ngo abo kuba batakuriya ngo akwa utakuteka so twenda ngo abana bamanye kutura munsi kandi twachimanyire ngo tibitabo byonka ebyo umuntu akuza kwetenga kutura munsomo na yitaga kumanya ibintu byo na bikwetengesa kutura munsomo bwenu kuba kuruga ishomero bahumura mukorachi abandi atumutire mishora TV dera bana nabo sibomwe dera mwero gashanga mwine mushimukuru ahereze senior 2 ari senior 3 ari nagamba ngo made tiam hachayi rero mukatanka made mukakujumirogwe iwe to kuchirenga umwana takanywire manya bito rero mwina abasigazi nibaringwa nkabachi rero ryaho nagamba ngo weshana manya gutu ino ndebe na konga ugu numuto charte ine mutabanu wanje ari munasari aizere yatabazo wa PC wa P4 ngutiamwara abantu ko kitwire ngo wachikwasire ngo mwana konka ijo tukicirana twajya konka abantu barakanuru na tukaribira so tuzire going forward no manye cyo gukora wene shuka ibi amango ine kubyama emwe no jara no manye mwe toine ona tukumanya ngo nubaji nibagifundikira amango ko fundikira bitoki cyubano yara ona tukakimanye becho atujara bakajya nkonga takucyaraje konkano zagumana ogama mutiyanyarira kandi ukwenda kubyama atejo syndrome yo nehendere mwene tumugizire ngo hati nuza kutandika ko ya rich standard sebo yaje wachurra te hata naza yara process yo kufana cyo ubundo ram cyamucerereza kandi ayinoturo ninga cyabaje niyo mukwatraho konkamango mwoga gwe abana tubengeje ngo mukwegemeruma yo nyenda kugambira twegisa abana babande mirumu bagenda baba successful ocanga najya tinyonka kururu mukaza abandi to bakuri kongo shanga naye self reliance ayetunga namanya buri kimwe cyona people can improvise ekiba kitarahakoze search konka gumiza muri agenda misho konka we are now how people ha atarwechi ekiba mugambire life stops because echo kintu kinyo ni ngamba it is global shanga ngo muntu nateka ngo urayifesheme kubeta mwene kintu kace itwentwena ngutukuza abana abarabe no babasa ku improvising amashanyarazi gaburana muhemba kandro tunuza kugira ngo umanya bito we cannot you know abazire no moga gwitu kandi abana bita bituriyo tutesa hati umwana wanye nyonka bona bisana mwana taraje hato obura kumweje se bintu bishiyo wakuzire ngo ense yoro bimisho kweno echo ni kimwe cyaka wakuzire ngo ija gumaho oro kumurebera mwena tarakinga no hato chubotaro na wafa aremwe mbwene ense murema hati niyo tiuko mwisere cyane rwamazima wagamba nijikije no training amaharanje amashanyarazi gakweza kurugaho tuyinetara yitoro kuhemba haza hina here kube kwasize namgira ngo ayine kutambura mwirma akajuronda het afutwa tujukwasize akagita on akabona akamanya ngo rayiti yabo aho mwe nuko benerara rerwe na jabira rerwe na tina rerwe na shotwenesi yawo namugira it will be you and only you
arije kushanga amashanyarazi garagaho tutaraho kandi torgazo birakurugaho kandi babanyo otekwe wajironda wakora ki waba ni wajitaho so yazikora ko kubanza yaje na tomato mera na rari hinzi mbaragaraka ngenda muriye nyuma ko kampara mpara kugira ngo in case of anything then imbasa kuraka kumkwata konkiyo norechi yo mu magara none umanya he nyo ni bari mahero of course so mpaka hache atagahiza gatukurugaho she's the first person kurunning at that tara aheko beri kugira ngo agire life skill aha then ine katashaka kumukora atakariyo myakenda hata yireheje tara atumukaba baganisa byo mwana arondece hataraho akasora kunye naho hihi kono connecting ro munju then puta matara itare ryo kwenda ndio kutawo mucenje ningeri yankaye so ko na koreka pattern complicated abo kwa kurabaho kuza kwika aho switcha heri ntare so nuko nahire pate je kugira ngo ine kuba no gendo katutera hamashanyara zago gaheza gatkubura no mu haza ko karugumite okisira kanyanya mu wadu myanya ranjo mutandikira hanze atwara sharp umukwasize kare wareba narwana na tomere tebe na tomera za pass na iriza yo mpaka gitireho yaheza kugitaho he celebrates as in too much nereka mame nachikora konka hati acho ntumanyisa omwana nimba nho muhereza time ngoreka such a skill ngoreka next time ninja kuba ntarho imagine I'm not around ukabasa and you not be there permanently we bare mnonga so buriyo mwana yishuka party yamanyangu kire kitara aine kuba na charging kware ya chemba karachatandika kwita misho no waine kwa naronda charger charging akacharginga twaza kwema ntenda kushanga kikozire ki chiruho nori yamanyankare no waine kachiriza kakatwara hamshana hato bahire responsibilities bazumanya hati nibamanya ngo mukomwe they are not for decoration buriyo mine ecyaro contributing hakakuba then baheza kubo mwabazyo akakasigaza kata nikakine kitera hamatara gona genju aine kucumanya ngo bwire bwatandika kutahweza hati obatembe ntebe oba abanahikayo that is not my business nyonye ndakushanga amatara gakozire ki kureta mugato ukashashura bira bako amashanyarazi no gashashura azabire ningamba n'amazima twija kubihanga kashati manyani ko uriyo no bakwasa responsibility kumuzo magara kamangwayo no umurumo gukora we barenya so then ekishimanya ngo cyo kine kwancoze ibintu bwashesha buti namangwayo ne kuzomutinabira kanaba akesiga tainde kuza koze ibintu atakanabire bihunza hamisho acheza kujwara ya etereza hata za sinki obata hente bakemereraho that is her business nyoni nyene ibintu bikozire ki ebintu byogeze then umukozi nawe ahembe sigiri then agenda yakira mate then agere nawe abasekora pateze so no babaganisiza umwana mayatogu no murimo gwanje then obwo bundi nabwisha bwe yongera mu mpora kumanya ngo nabwayine kubwega so tiyo tugaruka hamwe mu kugira ngo abana kuba kugaruka muka ito bazire tuje tukora ki buriyo mwana abana gura ko musharaba tinkurota barga tinkurota bagarka yishomero bahumura twaza kurebe na kani wa muziri kani wabe no shabara hangekiro nizoba utintunjo mshije ninga ntunjo mukazi nanye nzaro mwana kuwa mtunga kuwa maramezi mukago takatundirenda kani kureba nozo mbashaho orukwebuze cyabiriho overnight wabare nyo kani kuraba kwa kazi na noje tinyonisha barahanga mpereze kineki mbeshu wahereze kumutunga hata mgeni wamureka yafatyo bishuwa yafatyo iwe nyoka kakoreka wafotyo ninga shoka koreka wafotyo skills ezo yono implementing ahaho makagawe ninga shaha murimo ninga shinkahi nunda kujangwe entire zikabazi ya kujangwa bakakwereza school fees waza yishomero washoma ngena ngutere mutoki turabana bite business ya nyawe nkabona abana banje tinkwe ndababona nko kunabona bwine boshkwa kufa nko mukasheshe takumanya na account yawe he bashaka akora ki abana abanoreba we are not tuturiyo mano botine chori no muyamba aho koma kujo tunyonka bona tinkwa ndumwana bona that's murdering itwita barabireho atinkanye charite I cannot tell tinkatebya okutwabe twimuka rero kaza kwendero cyayishome kandi ari yabere yo mu distance ya some kilometers ugomba kuzayo akaro kutware mbuzi kuziyo mchizo
kuzitwara heru rero bwo hakahaba harira gwirenjura no manyito turi abakarenkanye hakaciro henjure tari yahati hakacira orhomwe orhorcera shwekire nkembera y'insigire Europe akwana buza kusheshange sione shwekire urubare uyigura what is this abwo byo byamere bintu bibirije hati ocero range heru konkashi ejenje efurchire turi handi ne motoka zona bishwekire zorashanga zihombirwa menu akaciro roho konka omumberejo nyorinjwa twatukera tutahamizi ahizba orgayo chiza kurgayo kare wasi yawo atowo chisomero ndandika kibiro no budacika kandi ryo mu distance konga karona nakantu ko kuombera sang kongaranga wanje and by then it was torture konga cyo kugirira ngo ekabetari torture hatigisa cyari tubakubasa kutwara bakakutomunju rero katandika kugira ekikuru kasitoboye no ko kubasa kuriya ejenjuro ngituramo akwa tukaraba munju z'emicucu river on these tires zahati izo kushangashana mwango barabarimba mukuni na there was a very sing yonigambira ito bakatushikaona mizi omuntu murana tocha ringo ndijo ogirebere tocha nango mushangano jutinka yarugahosha natukaya relaxing but I can tell you ningambira mazima cyane mushabiro kufaye ebyo kwegesa omwana byona arukuteka ati abo kuba mwana natakabi appreciate ngire nanagireba ahamwe nekeba nkatocha no konka nibiza kumuyamba kubo and he will appreciate life abo kuba okuchondoza nkokuri abakore ibintu bigumire bari abana mwenu ibintu binja kabyega tabikunzire okabiyative kabajyo tumugene muze kugira mutumugire hati kwakwije later yana abikora wone bimwangwira kuba akabikwata kare kushiro riyo muntu mukuru okuza kubiyegesa atakubyenda kandi atakubikunda hata katandika nagirebera tocha hatori wabikozire kare nanare nakuri byamaye mwe nkokuchera yo amanyiriza abana kubimusya kare hati nyencha kare kakuja hatungo murumo yaba nacera uko niyo mbera yo murumo ubundi guru nahare kuruga kurara kuzayo hati kuchera it became life na imukateka kachayika katwara umfuraska hataza kurunduba ntambura ningo bono baba picking okuchera it is a hobby, it is part of him konkati oizo kwatoyo bamanye kugogono ko mukitanda shanki ibyo necwega kebe twahikamo hatogo kuba ku murumo go kuchera gure kura urangwa akayatunga umurumo nyukamurema hatogo gumurema azaba murondero gundi mwenuko rero achisemera umuntu 10 hatajyango gukora tachukwena I have seen it hato mu Europe abana bashoma baheza banga gukora baro bambuza ngo hato nonda gukora cyatnyenda kutambura amahanga rero bampakira rero bamutwara mu Afrika nono baro mutuwa kunu hata cheza yaito Lorenzo yaheza bambuza mbusha tkoyetorire akini important stress mazo rero mwe ushanga umuntu bamureberera takwenda gukora haza tuyontu bagira hano. Don't think that is a problem in Germany, in Netherlands, in Europe, in Italy. No. Bernaha abagiga abinji tubona. Konke tokareba gabana abagiga bar wasted. Nangwa tarna bine bintu. Hati kitandikiro mbagiga konkati cyakiro mbagiga kintu muri tu abantu abahurije abahansi. Hato mugiga kakuza abana jangura kimwe bakibakorera kwa Innocent. Bamwogeza bamugorera bamutera cyayate bamweta no kumweta imukonyo junior imukonyo nibacha kubeta amazina nkago mwena amanyira ngo bakumukorera hato kiboryaho aje cyakuyaho hato gire cyakuye bintu musigira kandi nungwa aruha ukati no mushija mukuru konkano umanya bakamanyira kumure ko kwaraje hata ebintu bifa abuka nande sente imoto kukagisigaho naenda mashita naenda kutekerwa hatebe byona nibigende sente kandi ebyo kurugame sente biro kungana ate kugumana aguza kete mane akatakwasa kubirebera hato okiza kurura umyaka ebiro bajango ibintu byo mugiga bwiro haza bugurwo wabire na koro wabo very good mwero abokano yagabwe na managinga so na skills azine kumanya ngwente nabazozi abazireberera abazicendeza zikizakanya abacendeza muzigumamo hati no kubasa kureberera farm hatoriya we naende chikurgo mu farm echikurgo mu farm no guzenta akatunga miliyoni 2 akabajwire mpare ngufu omwazyo kasara kashumuruza ke motoka haskara kazapuru na nokoronda za nankeje zinkorana basiba nibahuha nishisha ne
kuko bantu bugamba mbere banke byo kugambira ha TV ninjira abo ibyo bagikora ka topiki reba cyari to kwagamba reba kwa kwemaringa ejo ne mukorera yo kopi manyabiha ito tubira abakopi kongano remera umutu wagishitamaho mwaka hagundi ahabo kwa nyo cyari to kucera ninkubasa every day I can easily be here early in the morning kandi mpikirize bishebe kwa nimpikiriza bwe niwo wawe oriyo no mu training ota ejo nesho ngakuri itwine kwa ntureba abazire kenji tutubitire manda kandi ohire hecho abana bita twubasiyo muka ohire kubeje sembere meje yabutosha kwine kwamba twaza abana batubatuire mu maramizo ebarukora tubine mukutina ruhanga tubine mukumanya kitine sacho muntu mutahiwe otinde shona nyoko wene kumarebero binjo munsi they don't know okunde mutahiwe onko kwekunda abo kubata kunzire mutahiwe takabasa kunda rahanga ware wakunda muntu akuri hihi noja kundo tarahango wo tarukureba obuita mutahiwa wotari to tarashambana otariyatenge kintu cha mutahiwawe ebyo nibija kubishanga nkahi nkabe nyina ngo ombi turukora byona kwa ninda time na jane yirukanga ogmoyo nje sere kintu kugira ngo omwana abarumwe cyo kutina rahanga abarumwe cyo kumanya value y'ebintu bindi byo nebimwetorire amanye okwayinde kuba natwariza mutahiwe omukore mirumwejo hati washanga ngunyowe naza kutunga ikintu nimba nimbaza kwasoringa ngitunge konka hariho umuntu ayemeriro misho ganje ariko basa kucindemesa nimbanza namwita then mbone ndabeho kuwashesheshagama eshagameje wisha waherera nkahinayo abana benje abantu benje later in the mix no shanga batunga punishments mpango zireheve ojoto mwana roho mwoyo mbi otomwana amanyanyoro shabaka muroga otomwana kabatinati kumbe taratamburira biragiro byarahanga ahendera obundi abirecho mbwenu tokakosa kandi akakoryo obundo kamusasara ingo bondi wo mwabo kugira umutwe muhango kamwika hiyo kagamba nawe omuntu akabira kuba obstacle mu muhanda gwa wakirira harbajo tuwashesha shagama kandi eci wanonda wakora ki nacho wachika bishu wagambira rahanga bweta kamu kwiheraho muringo gushemire then nabwanyu bakabasa kwikacho ruko bano yenda so nkaberye nango jesho ngana mota ebwire utakankwata ntakajigambire abana mbatwaro maramizo abana mubohoreze omukushoma uko kuba kwamba taha kanisa n'amakerezia na n'amaramiza gandi ngo hariho youth camp deka bana baziye bashome betegereze obwo bwiro bwo buturumu no bwire bwo kwataranaho abo kabaziro buno mukatubireyo konga inatebekanisiwe mishometa rye mwene mwenka machachi nkaha omwana shashira ka sente kajeje mtwaresha tebire bakusha bateri mahango agenda yege kwaraze garuko muka you will see a changed person you will see me later and you will thank me tunaheza ya turiyo tuzamuka umuro gace mbene tuzagaruka ntumuzamu konka bibuneja mwegesa abantu muhanda kubara kurabo jeje batarugurugamo haze byo kumutamacira umuto nibyo bikwiza kuba nyinshi kandi so sisimka program turiya TV West turiya gashozi bomano mchuke chambarra tuicheze tugarche yandache tarugamo umuntu ko kubanza kuzambarira umutawuni ngafaba ukutagura uzakampara ukutagura so I like ninkunda ebizino mwene hati batandika ha cheshongore che no folk song ba traditional song nk'ikitagura nk'icharwanjezi yes aho mbona no ndenda agashtamana garimo aho ni kwataramu niye kwataramu mazuma in fact umwe ndeka ntije mukubwire nshano gamba tumbwire bwawe niteka barwanye zibija pa bantagurire mazuma eje nimba kuda munonga. The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling.
Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to MissUganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. tabaraka ibinongo mukahumura ko tujya hanshongaza abana bita bahumira bagarukire umaka gate twine kubandi tkoraho cinkabazire abwenci ntubeshanya kanito twabazire abwenci ko bari yishimye ngo tuteka ngo embere runonji azifa bari yishimira ko bashomesa bo tubazire nkabandi twera ko yishita kubasa koraho nshaka no terrace muyitu niwe noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda Elias screen yawe niwo twarece uzira ine kubana kwa tankahi kurangwa abana abutwakuza next generation baba barahaca haciri turi abana ba Gen Z obwo shobwe turiyo ntuzankahi ebone tujahamye tujistamping tujistepling impanga rije bajeta patience yagira good morning dear Charity nkusisi mkakwesiva thanks for the show regards to Mujuruzi and welcome him back. Okay. Nanye nakwakira kandi nakuramusya. Thank you so much. Ureba program iki. Kare. Ntwakira amasomo ganyu ahabwatena n'abana bitu abagarukire ombyara abagarukire makagitu iwe nyina wo mwana iwishe wo mwana iwishendo rero kubishira batatento abo tweta abanyabuzare apana icyanyu hatu waka kwasa waza karogera hacaro abo kwaka komisine ya mukaga ejo niyo responsibility yo kurro ino mutwe ukakora samare kakabazonto kakaremo kushomo ati bayaka yakaterwa umutwe bakamugarromuka ebyo mbyo turiyo ntuteka omuzire omuntu wena oyine kwana okora ki akire nkaka akabana bitu bagarukomuka tanabagambira namazuma byoko nebirogo birenzire kubita ande mwenti mano kumakonge turakore buriyo mwakimanye turiyo ntorra abana nibo kwaza gusikira tare kintu kibi ngo kurgaho n'ingano bwoko kirohoka mango noza kusiga busha yafumiye uri nyankore kugira ngo umuriro gusigaho umuyonga kandi eco ntubasa kucirabira umucerinda turi kwegesa abana darito no gamba kinyi ndije cisha twakwakiro rirota ndije niwe aha tutangaze yo turebe niwe tugambere aha top kate inakashesha kabano garuko muka umuzira koreho ki Ona agenda shware. I think maybe network ninga airtime konka no basa kutera gun murundi not chendana na mwenda. Hello. Hati abazire kwenda ngo your name is izina rya urugumeho eke gumeho nangwa acyarte tuzikira abantu konkeka zabo zaguma. Ngawuko hina abantu ebyasi. Hello? Yes, please. Orireje sebo. Ni kurongi no gamba na byagawar do biko kurbisinje. Ha. Sini yatu akura musiangahe. Ni je twambe kwa kiro mukuru mujuri yabare bwaka. Thank you so much byarugaba. Obayoguma. Na cyari to wito buto kunda mnonga. Bayonguma kanyabuchonjo. Eshonga yo Yesu babare gusima no kureba TV West. Ebana buzima aho ko bubwiye abana bona bayumva humuro. Kandi rero bubwiye bo mudena wayine kuzora isho akayo yakuma domana umwana tiyasikara. True.
Kurire ya gumizamo. Abazire tine kuri ubu gutsereza abana kire. Ya. Rero kibazo baba amatire y'uteka ngushahamwe n'amabaranga bane kwigura. Wewe cyaza kasese n'utururu n'utukumya kakiye kwikamura mwana wawe ukamuganirira ukamwone ko kwashobeye kuba natwaza. Kandi n'abana nyenda ko bahabura akandi ko kwire mureka abazire ubwo kiba kubatekateka nk'umukire ngo bahereza kwire mukorera n'ibintu bakora wabana bamanya gushotse nabyo mukora mu rutoki genda mukwate yabana bagiye mu duka genda mukwate rero nibazaga ukarishomero bapaka kuvuga kari kumana we bari mnonga yes bari mnonga mujuruzo we school fees akana jiha omuwaraji so bakabatera kugenda kuteme mbire ne bari mnonga ati no bimanye hata natega tenga mucharite naona atega yangu waraji ni guruka mbire nzabata kumarezo umuntu wachezanye twanduza stegeriza masumuganye yes kwanza usosinga mushomba handi muzereta process ejo ningwa by the ko ari kinde cyo very much no okuzahanika kuzuhira akawutazuhiye tuzukusya kuzitera itaka mukosha icyo kimwe okutondora ngenda nza kuzahare akari yo ritanshara yo mushojo yes okunyukisa ngureta okunyukisa okunyuka izaryo kunyuka no manernermu wa tondwe numbinyuka neciteka okunyuka ekabiri karmanywera kandi umuze yakaba nagamba kubi akunyuka ata kunyuka omwe bakaba kutera ati akujate mkono yawe neza kwateje kaya bajegejege sabo kuno munyampara chegegwa yes haza no manya ntar hadi to kwenda daishomero ada ababukiye bakuza kuzeremi yego kuba kuza batomucyaro bagiye abakazi bagandi bena twagwerwa ngubija hijwa ya hadi no kintu etinfensa interesante aba no tukutana nabo aba kugira bicho kudashomero batamana kwata batamana kwinga batamana ngora ovya ikisema ni binza bakora kiba yenda washing machine umukozi w'ishomero umuka kuganisha umuka mbere batanga gutegereza abakozi kandi buri mu rwabo ati kandi kiri kironje umukozi wo mu namisho wo mu namuka niza abana bo rero umukozi amuka arivu abana bakore yego then gambira mazima dargo abazire barere kandi tukugira ngo ishomero bakufita abana yego abazire buga kufita abana mazima nitwe noreba umuzire nakwata umwana umwikiri eshatu amurema kandi ishomero uzo kwata ameza eshatu so trinotkamani trinoteka kareba ntabana bakasifika rucha kwafishomero ebare mnonga nafubara ndewe so munyakara batumize abampara ya kakubiya bito mwana unakurema atacharite ngaturya charite nushanga ngaturya mwana estete inkechi chiringwa atishakushoroshanga tishazire chikomeromo yaba najora nagenda jire estete ichiringwa achika heru chiri achijura asigaye achoka nkahari yarabajwe rwasinjenje oza kushangoshango mwana ryo mbyafa yumsha yachigamba ngwe mpanga reza shange zahwezeka zahumura bakazi bagwerwa hello twakwakira ndireje swito rirota dia ndireje twakwakira amazina nayo waterra akana kasenewe yogereza tera wakiso banange ngatsisanyiso kubuririza tugambire tureba nshongeje hati nyoni mbanza gamba abazaire abana bazagaruka mu cyumuro abana mirimo yo gukora neza sometimes ndababa bahira homework yes omwana mutifote omuzere kumugambi kana homework ndosanga mburire simo ali asimo omwana ne ya homework atabilo mburire
nekindi omukani tuba twine ebitungwa omwana obaba maziwaka otamulera kwikarraho mugamba omwana wange genda olisenga bagondo lisaka kanje nyetankaza kuherera fees yego baitu abasesi gasikanya waya nibagenda abana nibagenda na flati babatera kumanya films manya viki obuye bona ubana film kuganyesha kapa kekiro next day like that abazaire nambere muri nywenda yego abana mbakwata kurundu maroleve yego kandi abana mutabasinduka munabuzana bantu abanyabuzana besantu tubana barungi cyogere ko abazaire oza omwana mamusinduka wa ankowe ankowe nosanga yamukore tahikira notandika kwekaguza nyona mwana muto nyene myaka yakazana netano mburire but so you know everything yes abazere nambere bari nywenda bandi ntubasaba abo kuba nenyete noenda kurora omwana w'abantu kurungi otabyo kurera school fees omwana akasanga afunirenda ekyo wanoyenda kitahikirire akomo muhanda yes ati kiro chenzo kuna bere omwana w'obwisiki alimo STV yes abana bofugaza niba mu Rwanda obakagwiza omuzeire ngo omwana wawe tomuhana omuzeire yagamba bazi omuzeire yamugamba omwana wange mbamulwana akusanga mulungi murova bana ndabazeire nambere muri nywena akahucha kabire kahango wabazeire nywena abazeire kandi mbaswaye wa something yes bananga nimbakunda mnonga mbona mkiza bote wa kora radio west ya makugasa mkaga we bari mnonga okay twakukundira kimwe aba wakiso batura mucheze ona ho nyoni nyongera ho nyongera ho konka ekinaningamba akwa twamukwata abaziye tusuruwira cyara kahuja kingi nakabazire nonga ngatyarte nojanga turi antugana nayo mucande mire gumuci wa cyarte tumuto ngatyarte yikiriza ngo mwana kurembe amangwago hello sebo rireje ndiye saniwe amagara nayo waterera amazina wagambo nanwaza Emmanuel natero muri konflict ya kongesa idio pahandi muri mitoma yes cheneza volume ya set yawe abana babisha bakahinduka nimwe abahinduira kubanga n'umutakatese ari mugabo na azire abana banzize mbari banirege banziya ya ni waye itabo kwa wene kwanza wachendeza volume ya TV set yawe otherwise nitwe twafererwa mo kutatunga je ecyo wanda kutugambira konka mugwa abana babishike babaferire kimwe nayimukajiro pampari ayimukajire manyango na za regging zumuregere kibuno zumuregere ngahi so hata kiraba harbarane merunde ebiri iba wamurana hata tandika kumeringa kuzamuherwa ngo abana bishike bahumura ngo enshonga zahinduka aha bwenshi mahara batakujwara je aketebekanisa akakora imirimo yo munju akakora yo muka then itwitabashe kwenda kushora ngire ngo misho tukabona kushora gwe wenyine hello ya noida kuchendeza ebikugamba then ubase kuraba mu gituruzangane kituyambe twena omuzire kwa admittinga ngo mwana muto yamuremere hatwara kuremera ndango abasubwo amyaka yeneshatu amutamukuru mu rugamba ati ndije sebo shaniwe aya mazina wenda mantenese ukishingiro baba ari umunyisingiro kutere sumura tesote yo tonga yanjye ninde baba mutiye kwide ogani ndi baba mu ndi alko inde agampora kuri munonga hati ndeba mama sana ya bare mnongo gwe twamusima bare kusima na kukusanya ni mtimo munonga ebare
Thank you so much. Noreba Bruxisho mwana uri kumutesa ukamura kumwegese myuga naiza kuyefuza bwanyu. Hajat kandi bo banyisire. Echo we have seen it. Ati mwenka mama ni celebrating hoki. Kuri yanyo gisetiranya kuri ndarinka nanga. Abakuriro wanyu mukubacunga mukubacuramura. They are now self-reliant. Nibe managing. Mbagendo miso very progressive. Hati wawe no jiroti. No. Hati wena akwefuzo tachiro ningo bochiro wano kire omago kuyamba jati wabinkozere. So tunabaka feeling. Omuzire weno wayigiso mwana emyogo mwana obako yabata kukisimo bobwire. Namusima yakuze. Ngomazi. Ajatakanya. Ngomazima tuwongere mutwani abana baherezana no kugamba umuka uje tumwene rizo ni warashabise uro mwana nashabisata ningeri izoba twino rukiko mujuruzi ni wara tukikisoro cyikoro abana biheyo bego gamba bego ko yemererana n'ebindi abanyashema ni ntoro mu gishogu okubebaza okutukuza mukatusi y'ituri nabice nabahango biroho ntumanya ngo nimwe mwebare baziremwe abanyashema okwahindukutse buka webare mawe evasta ko buzari twaguza mukahumuro basebwe nabanyabo betsinzi no nwine kwa nakurataho no bushahabwe twaburire katumure ntugaruka nawe Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and